Rose, huu ni wakati mzuri kwako, kwa kuwa utaenda kujua kila jambo ambalo tutalitumia kama ushahidi wako. Una kanda gani? Au ndio unataka kwenda kumkabidhi hiyo kamba ili kutimiza ahadi ya agano? Hapana, nataka kutumia kama chombo ambacho kitasambaza habari za kuzikwa kwa dada yako. Ina maana umeshapata ushahidi kuhusu kifo chake, au una habari mpya kuliko hizi nilizo nazo? Ndiyo Rose, kaburi la dada yako liko pale